A jeste vi kada imali sukob fizički obračun sa nekim Hrvatom, gospodine Ić? Ne mogu da se sjetim. Ikad u životu? Pa, možda sam imao, ali da li sam znao da je on Hrvat ili nije, to... Jer jednom prilikom i do suda to došlo. Se sećate, ne? Ako me podsjetite, možete se sjetiti. Ali se ovako ne sećate bez mog podsjećanja? Ne. Jeste izmlatili jednog Hrvata negde tamo na njivi, pa vas je on tužio, pa ste se na sudu izvinjavali, zbog toga naneli ste mu lakše telesne povrede i kažnjeni ste novčanom kaznom jer ranije niste bili kažnjavani. Jel se sećate toga? Ako mislite na vreme mog rada u Krnješevcima, onda se sećam da sam imao jedan fizički sukob sa radnikom kome sam bio pretpostavljeni, a da li on bio Hrvat, to nisam znao u tom momentu, i sukob je bio zato što me on napao fizički i nožem, pa sam se ja odbranio. Međutim, naše zakonodavstvo... Gospodine svjedoče, ne razumijem baš. Pitaju vas, sjećate li se nekog incidenta? Kada se nekoga osudi pred sudom, onda se čovjek toga sjeća cijeli život, makar samo platio novčanu kaznu. Jer činjenica da se nekoga izvede pred sud je vrlo jak događaj. A vi kažete, ne, ja se ne sjećam se. Znači, čak se ne sjećate ni da ste bili izvedeni pred sud u to vrijeme. Časni sude, ja sam razumio pitanje da se misli na sukob u mjestu Hrtkovci, a ovo je sukob u mjestu Krnješevci koje su udaljeni 50 km gdje je moje bilo radno mjesto. D'accord, très bien. U redu. 54. ili 3. već i ne sjećam, mislim davno je. Vi ste Vladana Zrnića, Hrvata. Uzgled da napomenem da je čak i advokata Hrvata angažovao Antuna Novačića iz Stare Pazove, je li tako? Jel se sećate Antuna Novačića? Ne, ja sećam se da je angažovao advokata. Da. Udarili ste ga pesnicom u predelu glave i naneli mu lake telesne povrede u vidu otoka veličine većeg oraha. Zatim otoka iznad leve slepočnice veličine manje kokošijeg jajeta. Oguljotine na levoj jagodici veličine 3x5 cm, te oguljotine i otok na sredini brade veličine 5x10 cm. Lepo ste ga izmlatili, je li tako? Pa nije baš tako. Pa je li ružno bilo? Ja sam se samo odbranio fizički, a naše zakonodavstvo je u to vrijeme mene osudilo zato što sam po njima trebao da pobegnem, da okrenem leđa i da se ne sukobljava. A i on je također, ja sam ga i ja optužio za napad, odgovarao. A kako je on vas napao? Pa napao me fizički tako što me uhvatio za vrat. Posle prve moje odbrane on je potegao i nož na mene, pa sam ga onda tek udario i sprečio napad. To je bilo sve. A zašto na sudu nigde niste rekli da je on potegao nož? Ja sam rekao. Pa kako toga nema u presudi? Pa ne znam kako nema. Ovde se kaže da neosnovano u svojoj odbrani navodite da ste bili napadnuti s obzirom da je sud drugim dokazima izvedene na glavnom pretresu na nesumnjiv način utvrdio da je on bio napadač, to vi znači, te da ste pesnicom više puta udarili u predelu